kuva Darfur mu mwaka wa 2004 kugera Cabo Delgado mu mwaka wa 2021. Urugendo rw'u Rwanda mu gutabara abari mu kaga rwerekanye ko Afurika yakwishakamo ibisubizo. Abakeza amahoro mamya ko batazi neza ibitendo by'inkotanyi. Hari mu mwaka wa 2003 ubwo umuryango wa Afurika wasabaga u Rwanda kuba rwatanga ubufasha gukohereza ingabo mu ntara ya Darfur yo muri Sudani. Ahari hamaze umwaka abaturage b'ibirabura bicwa n'umutwe wa Janjaweed wari ubogamiye leta ya Khartoum. Itsinda ry'ingabo z'u Rwanda ryari riyobowe na Lieutenant General Charles Karamba, icyo gihe ari Lieutenant Colonel, ryabanje gusura Darfur nyuma y'uko u Rwanda rwemeye gutanga itsinda ry'abasirikare 150 bazarinda indorerezi z'amahoro za Afurika yunze ubumwe zikurikirana uko amahoro yubahirizwa muri Darfur. Ntibyatinze u Rwanda ntabwo rwarinze indorerezi za AU, ahubwo rwageze aho ruhabwa inshingano zikomeye zo kurinda impunzi mu nkambi yazo. Nyuma y'imyaka 17 u Rwanda rumaze muri Darfur rwahasize ibikorwa by'indashyikirwa rwo kureba abaturage, harimo kubakira ibyumba by'amashuri, amavuriro, kubigisha gukoresha rondereza nk'intare barizwa mu butayu n'ibindi. Twibutse ko u Rwanda rwabimburiye ibindi bihugu byose kohereza ingabo muri Darfur. Ibi byabaye nyuma y'imyaka 10 gusa Jenoside yakorewe Abatutsi yari ihagaritswe na RPF Inkotanyi ndetse n'intambara y'abacengezi yamaze hafi imyaka 3 kuva 96 kugera 99. Kuva mu mwaka wa 2010 kandi u Rwanda rwagiye rwohereza itsinda ry'abapolisi ribarizwa mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye hagati ya 2010 kugera 2019, aho bagiye gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'umutingito wahitanye barenga 300,000 n'abasaga 3,000,000 bagakurwa mu byabo. Abapolisi b'u Rwanda muri Haiti batumye abaturage bagira icyizere cyo kubaho nyuma y'imitingito 3 yibasiye igice kinini cy'icyo gihugu muri 2010. Ubu n'uyu munsi abaturage ba Haiti bakora umuganda bigishijwe n'abapolisi b'u Rwanda. Ntabwo ari muri Haiti gusa itsinda ry'abapolisi ryoherejwe mu butumwa, kuko ryakoze ubutumwa muri Liberia, Sierra Leone, Sudani y'Amajyepfo na Cote d'Ivoire. U Rwanda kandi rwohereje ingabo muri Sudani y'Amajyepfo nyuma y'amakimbirane hagati ya Perezida Salva Kiir Mayardit na Vice Perezida Riek Machar. Muri Sudani y'Amajyepfo niho n'u Rwanda rwohereje bwa mbere mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye itsinda ry'abasirikare barwanira mu kirere, aho hoherejwe indege 3 n'abakozi bazo bagera kuri 96, harimo abapiloti, ababungirije ndetse n'abatekinisiye. Muri Sudani y'Amajyepfo inkambi zirindwa n'abanyarwanda babizeye umutekano 100%. Hari muri Kamena 2018 ubwo ingabo z'u Rwanda harimo n'izikoresha intwaro ziremereye zoherejwe kugarura umutekano mu gihugu cya Centrafrica zibarizwa mu itsinda ry'umuryango w'abibumbye RONU. Izina u Rwanda muri Centrafrica ryatsimbuwe nuko tariki ya 20 Ukuboza umwaka 2020 u Rwanda rwohereje ingabo hakurikijwe ubutwererane buri hagati ya leta y'u Rwanda na Centrafrica zo kurinda umutekano wa Bangi wari wugarijwe n'inyeshyamba. Ingabo z'u Rwanda zibarizwa muri za RONU zigendera ku mategeko ya RONU. Izo ngabo nazo zari zugarijwe, nuko u Rwanda rwohereza ingabo zitabara uyu mujyi zisubizayo inyeshyamba, abaturage bariruhutsa. Mu kwezi gushize u Rwanda rwohereje ingabo muri Mozambique kurwanya intagondwa zigendera ku mahame ya Kisilamu zari zimaze igihe zigaruye uduce tugize intara ya Cabo Delgado. Intara za Sadeke zari zimaze igihe zivuga ko zizajyayo, ariko ingabo z'u Rwanda zikigerayo ibyananiranye mu myaka 3 zabikoze mu kwezi kumwe, maze uduce twose inyeshyamba zari zarigaruriye dusubira mu biganza bya leta ya Mozambique. Aha twavuga nka Awase, Afungi ndetse n'umujyi wa Musimbo wa da Praia n'icyambu cyawo cyari ibirindiro bikuru by'inyeshyamba. Ibi ni inshamake y'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bigaragaza ko umutima wo gutabara ntawe uhurira n'ubunini bw'igihugu, kuko Mozambique kuby'u Rwanda inshuro 26 naho Centrafrica igakuburwa inshuro 23. Intara ya Darfur yo iruta u Rwanda inshuro 18. Ibi kandi bigaragaza ko gutabara atari ukugira intwaro z'umurengera, ahubwo ari umutima utabara. Bese mwigeze mumenya ingabo 600 zabaga muri Senide ukaga? Bese mwamenye icyo zakoze kizigenza maze uziha amabwiriza ati bahungu banjye nimugerageze mukora ibishoboka byose ku kiguzi cyari cyo cyose, wenda mutange n'ubuzi
ubuzima ariko ayo maraso arekeraho kumeneka imiheto barayegura indake bazisohokamo ibikorwa biratangira imiheto barayegura indake bazisohokamo ibikorwa biratangira kuri stade Amahoro abari bahahungiye bazabaha ubuhamya ikibuga cya Kanombe bazaperereze bazabaza uko cyafashwe abakereza amahoro bamya ko batazi neza ibitendo by'inkotanyi ikiguzi cy'amahoro ubu cyashyizwe ku giciro gihanitse ikiguzi cy'amahoro ubu cyashyizwe ku giciro gihanitse kutabona ibintu kimwe n'ibyagombye guhindura abantu inyeshyamba no kubashora mu bikorwa by'iterabwoba kenshi bitanabaguye neza. Ubwanditsi bwa Rushyashya buzakomeza kugeza ku banyarwanda abanyapolitiki bagambiriye neza tubashime, abashaka kutwangiriza isura y'igihugu nabo tubamagane. Burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura nubwo ngo umutima muhanano utuzura igituza. Ngiyi nkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News.